Dia may mintu tumak rabutan lang tumak kapunan nao angga to kombong umarara. Makalima na dia may anak di tampagayang bati di kondo tarapal. Di padolo di paundi di pobentang tanga undorong bati to maliki turunan to maliluki taruk to leagaki. Maka mama dikatang palambiran mana marapuan mani katang maupuran. Lagi nata doan tole sorongan sepu. Iya rekan ada koki nak kitang palam di mumpau no koki rokok kau ukuran sileta kita pada te umpau nesuki rokok kaisungan sang kalam mata mintu katang palambiran angga katang maupuran kikwa atau masindung kamu inawami to kalua kau pak tengami na kamu merampasi inani inanna kamu merampasi kalau kadawangna ni kita kalau lanjut saja kalau ni bori natang tadi kita mau bori istirahat tapi ternyata sudah siap rombongan di sisiru kata tonton kila pala baira dan kiro dan tinting kumua dari tanda raka dan timan itu sangararata tanda utunta siapa patuanta tuta mata ketanun lendo utama tali ngaduanta ia akan datang masih sewalida ada tama karangan pasirwanta tarampo bangun jatuh koran kada pandung pa ulea tapa sekitaran ni batu tapa kaloi nambai lagi gua mau tabi teman-teman kisah nasaran dari akara pomboyo tabu kayulang musulin karata tabu karan kalu dende pakapudo ulawanta tatu tu lagu inak napa rapuan tu tapatu iya deko moto lin dan sarong ina di Surayo Mama Audi di pasulit dengan protokol sarong na Mama Audi yang minden nung baoy minden ini pasulit dengan protokol. Ya tuh saluran salubun dong kena teori dong laluan dong polis apa lagi basema tamate ulubak gamaluksen lagi sepong rokilan tamate terang perama awal mata ya waktu rombongan mulai sama. Ya mutu sakit ederana sakit angkarana Bapak Laksamana TNI Angkatan Laut Purnawirawan Bapak Agus Suhartono Komisaris Utama Pelindo Jakarta mantan Panglima Republik Indonesia Sangke Derana Bapak HM Lutfi Andi Muti Komisaris Independen Pelindo Jakarta Sangke Derana Nenek Rona Sabang Sangke derana keluarga almarhum Yohanes Rempang Talung Lipo
Sangke derana keluarga almarhum Petrus Pulung. Sapang sangke derana Fransulo Batu Datuang Sapang. Sangke derana keluarga Nenek Gege Batu Bapak Fani Lada. Sangke derana keluarga Bapak Janin Sapang. Sangke derana keluarga Edison Sulo Jakarta Ungkawas Sepana di Sapang. Minto na to orang pola sama marin di nanti dong tutup nasa lagu Dr. Hendrik Sulo. Sangke derana keluarga Bapak Ali Talung Lipo. Sangke derana keluarga Irwin El Pulung Jakarta Ungkawas Sepana di Sapang. Sangke derana keluarga Pendeta Tikurari. Sapang. Sangke derana keluarga Nenek Cinta Sapang. Sangke derana Mama Eva Nabire. Sangke derana keluarga Nenek Gebi Atu Thomas Silambi. Sapang marin di Nantedong. Minto na torang punasang empatu laku Dr. Hendrik Sulo. Sangke derana keluarga Dermianus Sulo. Lo pada di Rantai Paung Kabase Sapang. Sangke derana Rung Rusli. Palawak marin di Nantedong. Minto na torang punasang empatu laku Dr. Hendrik Sulo. Sangke derana Nenek Julian Kambian marin di Nantedong Lampumen Patu laku Dr. Hendrik Sulo. Sangke derana Bapak Ema Jakarta Rampumen Patu laku Ibu Isma. Sangke derana keluarga Daniel Tandi Batu Bapak Anita Karasigi Rantai Pau marin di Nantedong Rampumen Patu laku Dr. Hendrik Sulo. Sangke derana keluarga Nek Tumbang Rantai Sama Papa. Sangke derana Kepala Lembang Apolu. Minto na torang punasa kami patu corona tutun nasa lagu Dr. Hendrik Sulo. Sangke derana Kapala Lembang Apolu. Sangke derana Kuto lebih sangke derana Kapala Lembang Apolu. Rampo Mempatu tutun lagu Dr. Hendrik Sulo. Sangke derana keluarga Simon Patasi Samala. Sangke derana keluarga Bapak Dewi Barandalan. Sangke derana keluarga Nenek Barana Pesondongan. Sangke derana keluarga Bapak Lepa Esa Sapang. Sangke derana keluarga Dr. Julius Sapang. Sangke derana Bapak Tia. Untuk lebih sangke derana keluarga almarhum Bapak Tia Sapang. Sangke derana keluarga Bapak Cinta Sapang. Minto na torang punasa ngamen patu laku Dr. Hendrik Sulo. Sangke derana keluarga Bapak Jordan Lura Rantai Paku Talung Lipu marin dengan terong men patu laku Dr. Hendrik. Sangke derana Insinyur Dewi Sartika Pasande Kalimantan marin dengan terong men patu laku Dr. Hendrik. Sangke derana Nenek Femi Sapang marin dengan terong rampu men patu laku Dr. Hendrik. Sangke derana keluarga Insinyur Edison Rombe Jakarta rampu men patu laku Insinyur Isma Pirade. Sangke derana Mama Adita Batu Monika Pareyang Jakarta marin dengan terong rampu men patu laku Isma Pirade. Sangke derana Panca Tondon marin dengan terong rampu men patu laku Dr. Hendrik Sulo. Sangke derana Dr. Ferry Latanda Ketua Ikat Jabodetabek Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi.
Jomay Jakarta Marin delantero may patula ko Dr. Enrique Sulo. Sangkederan na Pendeta Yosef Taluluro Kesu may patula ko Dr. Enrique Sulo. Sangkederan na Bapak Jackson Mari, boleh bisa kederan na Bapak Jackson Mari. Lalu Bapak Pino Jakarta Mari delantero mampu may patula ko Dr. Enrique Sulo. Sangkederan na Nemejet Sadan Tiwalo mampu may patula ko Dr. Enrique Sulo. Sangkederan na Dr. Antonius Pasulu SP THT. Batu Pomelo Malakiri Mari delantero mampu may patula ko Dr. Enrique Sulo. Sangkederan na Dr. Indin Talanta Hubang mampu may patula ko Dr. Enrique Sulo. Putole di dentro saluran anak putole ku pamalesan yang untuk sakit derana sakit derana Direktur Rumah Sakit Mimika Bapak Dr. Antonius Pasulu SPTAT Batu Pomilong Malakiri Mari Dinantero Rampo Mempatu Lako Dr. Enrique Sulo. Susi giring-giring koka sayang dibukai Bangkula di Pangandaran Galak hidin dia Na dende dendian pande Na sauran Langgaina Pande di pasingo-singo Susi gandang Susi santu berua oni Kandilo kasa dene Dari di kakak bintau bintang Beri untuk kamarana Tangan lu boleh kolilana Kurang teredikan Kurang terbanai
balena laten miko pau talinting lang koli aku sumbo mo podok pogo moa tiro mi lako tontong pata apai mata yun tiro ambana nara pasiroan na bulan ambana keraw-raw ina nga malas sa narara ina nga tulen na bulan mau na na karaw-raw makunday dere ang lima bayo sa lewo kung ang dodatong nga pinamili Mamalus-luso si kumasisilabi taruno haramati kunikolo Pono ringi ilan sepona Nari sa di karopina Tunangan napakamauman na Kerangan kasi inasibida nga likulambena Kerangan men daun-daun Mangeke Puso yang tampalabina Sola tumakaraingin na Natalimbumanan na kung saan na Minto di po kalalanda Si Turo Torambana Si Ayoka Tondoro Tadong kaisanan na tondok Kambuno makarayan na Pahong tua-tua Rambo kelang manaran mga tondok Soya Don tiya mo nga ng tung kalapas sa leongan
si Pangalola Mariona. Alang kampan teumpati untuk tema Rio. Iya ni nalemba si sumpangan na Pangaleon. Den niram tema tampo dio kalambunan Allah. Si koe tinting si handero doan rundunan salubati kalau lalang namarinte. Antara dengan apa dengan sembal batu lalikan lau pada mati telung libu. Si turu tolak pada si ayoka tong nolong. Antara dengan apa dengan dirante pau. Amu sarika tau. Tondo rua atau tondona. Tondo sairing bone. Ipo pali sunnah umbu ulu kaangana lepongan bulan Ipo mari inna kallo karopo mata sangana pandan matari kallo si ayo kalamba si marubarana tonaria pemalina nenek patora langit kede padang tilangan Lindo sanda lindona rupa sanda rupanda tama te huruma bama dusen tama te tarampa mawe mata urundunan salubati kalau lalang namarinting si pangalola mana si barumarana tabulan lepongan bulan lolosukan daulena pandan matari kallo naria lemba kalando nabantan karandang kalua untoroi pada di Jakarta untoroi pada di Nabire untoroi pada di Sangatta untoroi pada di Kalimantan untoroi pada di Kuba tangku pasalian narinting tangku paliko namanang labanwa Lindo rupa sanda lindona, rupa sanda rupanda. Pantara luna pada adi palawa adiran napatu silambi. Dioso karangan siratuan. Pada nali maka kali nabarikan yang galama datu muani. Kasih musuh siang tenulako. Si suruhan siarangan tama terang bagaramba pantarangan pada di kesondongan toma kira tama kalu kalon nama kira tama tondong kalu si koulu untoroi inde ulunna salu uni sunni inde karokona pambu soneata inde pada lisanan pada si gambi kalin bunga si saharan mata uai tang sore ditimba kang mere purana isio kana tiba kang lomba-lombana kangku pasalian dari di kangku balego namanangna lindo ruka sanda lindona ruka sanda rupana pasiri sirinna pada adisang Allah pati mau kena tondol toma adua salu natara naga tongkolan layu naluluan tongkolan na apa na apun seriala penanian na basetangana talulimbana tongkasanganna ondo mo tangku pasalian narindi tangku paleko na manang nabanua lindo sanda lindo na dio maaballaran nampa atasi ke sanda rupanda dio maarantean to apa te pona pada sa 12 karabina nalilimi sa aba-abana dio pada adih tondong tangku basalian narinding tangku baleko na mananga tongkon duka baturo panna unisong pantaraisan makaraengena pantara na padang di malakiri pangaluluan na tolo ulipu natara na pemalin na palotongan
siambara lamba sibar barana iyo maarantean to iyo maaballaran nampa untuk kondial loleko na to kulla amakairinna inde dao turiana lembang sugi simbolong lan mayallo lokon tolindona ulan rara to tanggana dana inde to tiumba alamai padang sikambi kalimbuang aboba si salanan mata oai tangan sore-sore ditimba tangan lerurana di sio tangan timata lumpa-lumpana pada bisadan lauri pada bisadan tiwallo lalangatan nasi sonda tolamban lain dengan nasi solong tonglong Linggo bukan kelupana tasik tanpa apa benteng hikmina Indonesia tambah kepurna Nusantara tentangan tuan rondan tampang batu meloni keden ni serre Lampung Sumatera Utara keden Singgalu Sumatera dan Narilambe Kapolres Tanah Toraja si Solamento sang rayo kalambakna sang baru baranakna si lalak ken namani si sumpah buka ken nabulawan benteng bintina Indonesia tambah kutubna Nusantara Bapak Laksamana TNI Angkatan Laut Agus Suhartono Komisaris Utama Perindo Jakarta sialak ken namani Bapak HM Mukti Andi Mukti Komisaris Independen Perindo Jakarta Rampo Tumani Sola Tumani Makali Makna Mak Dokter Sola Dr. Hendrik Sulo Karampuani Katumani Randi Katong Sorani Titimang Bulawang di Rande Palak Makau Tangkele Sola kami itu sama-sama seperti ini itu saudara-saudaraku menyayangikan dan keputusan keedaran keluar dari gini sapan kemarin dengan Tedomo Bupati Kota Solo sampai dengan keluar dari ini Karonama dan Bupati Kota Solo tangan tori-tori disabut tangan dan itu pada pengalit di pau-pau kemudian Manisa Kararali pada jalan Bulami salah tiba dan diorang dan disebutki kondong dan titik tahu di lambangan pasar rumah tangan di Pokadara tangan di Kandio Satu di Pokadara para Pokadara
Agustina sampai Villa Barong. Kita sebutkan. Sudah selesai. Nang tama barong bengut siya. Sudah selesai nih bosku. Marasa siya tamu-tamu ada kolam ruangan tamu di para pola ko kita kemasang gadian dia nanti terong jalan di Tokyo bisa kamu tamu mira Mau memanggil lu? Maju ke? Oke baik, silakan. Meminta penjelasan aja Pak. Ya, tabe to matwang itu maka di turun tak balas sana itu batuan lah, tabe tak boken ni kan ni, batu tasangan ni.
lalu aku kita seolah rasa masih lagi untuk dan jadi patuh sabar ini makanya mudah dari para pemerintah yang dari para yang waktu sampai derana keluarga marhum yang Poman Sapan Rapo Mempatu Rapo Dr. Hendrik Sulo kita lebih sampai derana keluarga marhum yang Poman Sapan Rapo Mempatu Rapo Dr. Hendrik Sulo. Halo? Wah, bos. Mengaterong terokna Datuan Sulo Umpatu Dr. Hendrik. Mengaterong terokna Edison Sulo Umpatu Dr. Hendrik. Terokna Nenek Gege Umpatu Dr. Hendrik Sulo. Menaterong terokna Daniel Tandi Karase Grantepau Umpatu Dr. Hendrik Sulo. Menaterong terokna almarhum Bapak Yohanes Lempang Umpatu Dr. Hendrik Sulo. Menaterong terokna Lula Rante Paku Umpatu Dr. Hendrik Sulo. Menaterong terokna Bapak Jackson Batu Bapak Pino Jakarta Umpatu Dr. Hendrik Sulo. Menaterong terokna Nenek Penny Domaisapan Umpatu Dr. Hendrik Sulo. Menaterong terokna Papajanen Umpatu Hendrik Sulo. Menaterong terokna Arun Patu Ibu Roslin Palawa Umpatu Dr. Hendrik Sulo. Menaterong terokna Ibu Insinyur Dewi Sartika Pasande Jakarta Umpatu Dr. Hendrik Sulo. Menaterong terokna Dr. Ferry Latana Ketua IKT Jabotabek Jakarta Umpatu Dr. Hendrik Sulo.
Menang Telongan Dr. Antonius Pasulu Batu Kokelo Malakiri Upatu Dr. Hendrik Sulo Campanino. Ini baju ya, long ya, perkat tuh. Baru ya tuh. Dan pada Boko Telongan Nenegedi Upatu Dr. Hendrik Sulo Kita foto dulu pemirsa sebentar. Satu. Cermat 1 2 3 1 2. Oke. Kirani Pram Kurang cas, le. Cas itu. Laku kita minta sawanasan utamanya domai tomato domai butuh pipasan yaitu Pak dengan anaknya Dr. Hendrik bersama dengan Ibu Isma laku tomato domai ini terima. Laku anakku Dr. Hendrik Sulo Isma gua domai sapan rampokan ni disebabkan Maroko parinut gente bisa ngebantu buat kami dulu ya saat itu kita dulu sapan toh. Jadi kita bersama laku orang ini teh kan dia semua ya mengisi pakai anak di Dr. Hendrik Sulo Isma ya deh kurang semangat daripada untuk perampok kita sudah aku protokol. Maupun mogi ultarima sorongan sepuh taduan sapa di Pamaluangan si turuk emai taduan na wailas susu sumamit da tomen lotong anan minat da tomen taumada kondong temai sorongan na tole na di pokaman bulan di pokaman tukang pipek di pomayak tangan tirasik kenen ni makairin na tomai mata lonton na rampanan tengkoy rongko anda samban malusay naupung lolong nakatongkonan min nalanda pendonan nakabalintinan min di kota beta kok karang masurin kanaraka nabutin na lantanin ko kadwa katongkonan to kasidlo kabay naman rapa-rapa lang itate pasakyan sa jurusan kata masak kenai marudin di so masak kata masing mga kolekon. Tapi rona buku tu sadiana tama perempuan perempuan to parana mak rene nanti dong mempat tu lah papa milona
Mama Benhin. Kami mau protokol rin pati pamalayso no misapan sini. Umua iya pamingan na dokter anakku dokter Hendrik Sulosola anakku Ismalangan 30% tu kebiasaan ini. Yo sisito. Atur roh. Jadi kita domai soal-soal bainan. Sitaruna Mama Benhin, Batulan Romangiwa Jakarta. Marin din natin dong, may patulak ko Dr. Hendrik Sulo. Papa Marulia. To Barana, marin din natin dong. May patulak ko Marulia Sola Adina. Ardintana, pare-pare. May patulak ko Hendrik Sulo. Jurma. Pare-pare. May patulak ko Mama Melona. Papa Marsal, Jakarta. Umpatu Pak Wai Mata Rampo Mak Rendenan Tedong. Bapak Ozi Tok Barana Mempatulah ke Mama Marulia. Bapak Yosi Tok Barana Mempatulah ke Dr. Hendrik Sulo. Bapak Ozi Tok Barana Umpatuna Pak Wai Mata. Bapak Roki Tok Barana Mempatulah ke Mama Ulia. Pak Yansen Binli Pak Yansen Binli, Ketua IKT Provinsi Papua Selatan. Ulau Maitondon mempatulah ke Bapak Ulia Rampo Mak Rendenan Tedong. Anak Nanek Paraya Sangkaroti Mak Rendenan Tedong. Mempatulah ke Bapak Ulia Memika Sangkaroti. Mempatulah ke Mama Naisma Mama Rito Barana Ma Rendenan Tedong mempatulah ko minto anak katemate sitaruna Nenek Rahel to Barana mempatulah ko Mama Marulia Papa Jose to Barana mempatulah ko Papa Melona Papa Senon Batu Saminlande to Barana Ma Rendenan Tedong mempatulah ko Dr. Hendrik Sulo Papa Senon Batu Saminlande to Barana mempatulah ko Mama Marulia Silvina, Insinyur Frederick Bato, kita oleh Siuluna tabe. Siuluna, Insinyur Frederick Bato, talau lipu. Mak Rendenan Tedong mempatulah ko Ibu Isma, Bapak Welgi, To Barana, mempatulah ko Mama Marulia, Nenek Hosea, Buntulobo Sangabua, mempatulah ko Abto, Ardintana Pare-Pare mempatulah ko Mama Melona Mama Astrid Talunglipu mempatulah ko Akto Papa Rio Muntang mempatulah ko Akto Papa Hosea Buntu Pude mempatulah ko Akto Papa Rapa Buntu Talunglipu mempatulah ko Akto Bapak Esio Ringling Batu mempatulah ko Akto Anak Sanda Salurante lau may tanong kon kesu mempatulah ko Akto Sitaruna Ete Batu Mama Patra Kolo Balusu mempatulah ko Papa Melona Ferdinand Palembangan Batu Pengaron Jakarta mempatulah ko Papa Melona. Kita lihat Ferdinand Palembangan Batu Pengaron Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Papua Pegunungan Jakarta mempatulah ko Papa Melona. Sitaruna Pak. Oke, kita jeda dulu pemirsa. Kita lanjutkan di rombongan selanjutnya. Kita jeda sebentar.